tragwydd olddif, disgyn arnom ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr. Hyfryd i weld chi gyd. Lovely to see you all this morning. Members, friends and visitors who are with us, and for those joining as usual on YouTube and Facebook. Ac fe unwn ni nawr i gannu ein hemyn agoriadol 257, 257. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr, a holl ynysoedd maith y môr yn cyd ddyrchafu mawl yr ior dros wyneb deiar lawr. 257. Dwi'n troi at lyfr y salmau ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, ddwy salm. Un yn gyfarwydd iawn y ganfed salm. And whenever I turn to the book of Psalms, I usually read from the old translation. And that's what I'll do with Psalm 100, and I'm sure you can all join in with me. Cenwch yn llafar i'r arglwydd. We might have a cyd-adrodd this morning. You can remember the words, I'm sure, from Sunday school. But then, just to prove I'm not totally against Bible.net, I'm going to read the following Psalm 101 from Bible.net. Ond, os ych chi am ddilyn yn y Saesneg, obviously I'll be reading the two Psalms in Welsh. If you wish to follow in English, I'm on page 603. 603 in the English Bibles, in your pews, 603, Psalms 100 and 101. Ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg a cymharu falle y cyfieithiadau, mae hwnna'n ddiddorol yn ei hun. Yn y Gymraeg, dwi ar dudalen 547, 547 yn y Beible yn eich seri. Felly yn gyntaf, y ganfed salm yn yr hen gyfieithiad. A fel yn gweud, adroddwch gyda mi, os ych chi am.
Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddaiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deiwch o'i flaen ef a chan. Gwebyddwch mae yr arglwydd sydd yw, ef a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, a'i bobl ef a dim a defaid a'i borfa. Ewch i mewn i'w birth ef a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Canis da yw yr arglwydd, a'i drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Da iawn, o'n i'n clywed rai ohonoch chi. Mae yno ni rhyw ffordd yn diwe, yno ni. Ac yna, Salm 101 yn Bible.net. Canaf am ffyddlondeb a chyfiawnder. Canaf gan i ti o arglwydd. Canaf dilyneg am dy ffordd berffaith. Pryd wyt ti'n mynd i ddod atai? Dwi wedi byw bywyd didwyll yn y palas. Dwi ddim am ystyried bod yn anonest. Dwi'n casau twyll, ac am gael dim i'w wneud ar peth. Does gen i ddim meddwl mochaidd, a dwi ddim am gael dim i'w wneud ar drwg. Dwi'n rhoi taw ar bwy bynnag sy'n enllibio'i gymydog yn y dirgel. Allai ddim ddioddau pobl falch sy'n llawn ohonyn nhw eu hunain. Dwi wedi edrych am y bobl ffyddlon yn y wlad. Dwi'n cael nhw i fyw gyda mi. Dim ond pobl onest sy'n cael gweithio i mi. Does neb sy'n twyllo yn cael byw yn y palas. Does neb sy'n dweud celwydd yn cael cadw cwmni i mi. Dwi bob amser yn rhoi taw ar y rhai sy'n gwneud drwg yn y wlad. Dwi'n cael gwared ar rhai sy'n gwneud drwg o ddinas yr arglwydd. Ac ychwanegau diw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac feinwn ni i ganu ymhellach yr ail emyn sef 162, 162. Dechreuwch weision Duw y gan ddiddarfod ber. Datgenwch enw mawr a gwaith a gras anrheithol ner. 162. Cyfle ni nawr i droi at ddiw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw ein tad nefol a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni wedi dod ynghyd yn ôl ein harfer y bore yma. Gan geisio dy ddoli di ath geisio di mewn gweddi ac mewn addoliad.
Diolch i ti am neilltuo diwrnod ac amser arbennig i wneud hynny. Ond i ni'n sylweddoli hefyd wrth reswm ein bod ni yn methu a chyfyngu ti dy hun i ryw awr neu amser neu lle arbennig. Yr wyt ti yn bresennol ym mhob man. Yn nesaf yw i fe o bawb at enaid gwan. Ond dyro i ni nawr y bore yma, ras i ni weld o'r newydd yr ehangder a phwysigrwydd y gwaith mawr o'th addoli di. Loving God, we join together once more this morning in worship, and we come to remind ourselves, as we do in each service, of your greatness, of all that you are, and all that you have done and will do. And especially the support, the love and support that you've shown us during difficult times, times of challenging times in our lives. And we come now to offer your praise and to marvel at your greatness and to commit ourselves once more to your service. Ac i ni'n gweddio bydd ein hamser ni gyda'n gilydd y bore yma yn fendith i ni ac yn glod i ti. Ein hamser gyda'n gilydd, mae hynny'n bwysig, ond yn bwysicach fydd ein hamser gyda thi dy hun. Ac i weld pob dydd yn gyfle i genhadu ac i weithio dros dy deyrnas di. Ond i ni yn cydnabod hefyd gyda chywilydd wrth gwrs ein han heilyngdod, ein han ffyddlondeb i ti. Ac i ni yn weithwyr ac yn llyfurwyr digon anheilwng yn y wynllan ar y gore. Ond nertha ni nawr o arglwyddi, drwy gyfrwng y roedfa newydd hon, i geisio i fod yn ddisgyblion gwell i ti, ac yn fwy haeddiannol, fel dwi'n dweud yn aml, yn fwy haeddiannol o arddel yr enw o fod yn Gristnogion. And whilst giving thanks to you, we also come, as in each service, to make our confessions before you, to admit our faults and our failings. Failings in word, in deed, and in thought, against you and against each other. Forgive us now, Lord, and strengthen us anew. Strengthen us to live as we should. Live as we should and live as your people. Fe ddeitha stato mewn ffordd arbennig iawn ym mherson dy fab Iesu. A hwnnw yn pregethu y newydd da i dlodion, a chyhoeddi ryddhad i garcharorion, adferiad golwg i ddeillion, a pheri i'r gorthrymedig gerdded yn rydd, ac i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Helpa ni nawr fel dy eglwys di ddechrau yn y lle hwn, ac yna fel unigolion hefyd, i ryngu dy fodd di ac i wireddu yr oll na, yn ysgeidiaeth ac yn ymywyd ac esiampl dy fab Iesu Grist. As in every act of devotion, we remember all those in need this morning. We always think of some of our family of faith here at Eglwys Gymraeg, Canol Llundain. Many in our thoughts and prayers this morning, and many who feel perhaps the stresses and strains of life hard to bear at times and at this particular moment. Cynorthwya ni nawr i rannu'r newyddion da ac i bawb i sylweddoli bod na gyfle newydd bob dydd yn Iesu Grist. Ac wrth i ni grynhoi ein gweddiau cyhoeddus fel hyn ynghyd
a deisafiadau cudd hynny sydd yng nghalonnau pob yr un ohono ni. I ni'n cydnabod mai denw di yn unig, sy'n haeddu'r clod, y mawl, y parch a'r bri. Ath gariad di yn unig sy'n teilyngu sôn amdano yn ein haddoliad y bore yma. Ac i ti nawr yr unig ddoeth ddiw ein hiachawdwr, y cyflwynwn ein gweddiau nawr yn enw ac yn heiddiant y fab Iesu. Amen. Ein tad yr hwnnw tan a nefoedd sang taedd ierda enw deled y dair nas gwneler daewa ollys megis anadeg felly ar hefyd dorro i ni heddiw ein oddiol amaddaini ein doledion fel amaddaiwni ein daledwi ac nac arwaini imroddedigaeth aeth i'r gwared ni rhag drwg canis a'i broti i wadair nas ar nerth ar gogoniant annois oes Bore da bawb, good morning to you all. A chroeso i'r oedfa, ac mae'n hyfryd gweld ffrindiau wedi ymuno ni, a mae'n hyfryd clywed Thomas Bech yn y cefnau hefyd. Croeso cynnes i chi gyd. A hefyd i'r rhai sy'n gwrando o gartre, gobeithio gewch bob bendith o wrando fewn ar yr oedfa y bore yma. A diolch i'n gwneudog, sef Rob Nichols, am ein harwain y bore yma. There will be a 4:30 Bible discussion group here and an evening communion service at 6 o'clock. Diolch I Paul thank for accompanying us this morning and your contribution, Paul. Much appreciated. Thank you. Yn yr wythnos I ddod, y drefn arferol. Felly ganol dydd, ganol wythnos, fydd yna oedfa fer ac yna recital ar yr organ. So midday, midweek, there's the organ recital, and that is 19th of February. So at 1:05, the organ recital will be given by Alexander Wilson. He's the organist from St George Metropolitan Cathedral, Southwark. Y Sul nesaf, dim ond oedfa bore fydd yma, ac fydd hynny dan arweiniad ein gwneudog, am yr rheswm bod Eglwysi Cymru yn dod ynghyd I oedfa, I ddathlu ein nawdd yn Cockfosters. So felly, pnawn Sul nesaf am 3 o'r gloch yn Eglwys y Drindod,
bydd oedfa Gwyl Ddewi Ecyl a'r pregethwr gwadd fydd y parchedig Dafydd Andrew Jones Caerdydd. So next Sunday, our minister be with us in the morning, and then in the afternoon at 3 o'clock, there's the joint Welsh chapel services for St David's at 3 o'clock in Cockfosters. Bydd cyfarfod y gymdeithas nesaf ar pnawn Sadwrn ar Fawrth y cyntaf am 2:00 gyda Christine Mills, yr arlunydd o Sir Dyfaldwyn, yn siarad am Cymru, celf a mwy. So that will be the next Saturday social on the 1st of March at 2 o'clock. And it'll be the artist Christine Mills speaking. On the 2nd of March, bydd hi'n oedfa Gwyl Ddewi ni. Ac byddwn ni'n dathlu gyda Côr Llundain ymuno ni ac yn cymeryd rhan yn yr oedfa ac i ddilyn cinio syml o cawl a chaws. A bydd croeso unrhyw un ymuno â ni i'r cawl a chaws. Just saying, on the 2nd of March, it will be our St David's Day service, and we'll be having our usual traditional simple meal of soup and bread, and everyone's welcome to join in. If any of you can help, quite a few of you already have listed, either in setting up, bringing some soup or washing up, we'll gladly have it, some help. So either speak to Anne, Lynn or I, and you'll be on the list. Please do come downstairs for a cup of tea, and nawr ddawnod hamgylch i dderbyn eich roddion. Ac fe ganwn ni eto ein hemyn nesaf. 396 cyfeithiad hyfryd William R. Tilsley. Blessed Assurance, yn efe, sicrwydd bendigaid. Iesu yn rhan, hyn ydi wernes nef yn y man, air i achawdwriaeth, pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i waed. Dyna fy stori, dyna fy nghan, canmol fy ngheidwad, hawddgar y glan. 396.
Ei wirionedd, hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. His truth endureth to all generations. Now those are the words we read at the beginning of the service, the final verse of the 100th Psalm, Psalm 100. His truth to all generations. That's the old version, the one that we recited, and the one that you know, I wirionedd, hyd genhedlaeth. But as we read in most of the modern day translations, more up-to-date translations in both Welsh and English, his faithfulness to all generations. Ei ffyddlondeb, hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Falle mae'r ddau, falle yn gysylltiedig, wrth gwrs, gwirionedd, ffyddlondeb. And two basic points for you this morning. Dwi ddim am fod yn hir, mae rai o'r diaconiad wedi bod mae'r storiad gwawr. If you do see some of the deacons falling off to sleep, or even myself during the sermon, we've been here since 9:30 to take a photo. So only two basic points. I only had 2 last week, so I'll have to give you 4 next week, because nobody will turn up now next week, on the beth bynnag. 2 basic and simple, very simple points for you this morning. That according to our text, according to the Bible, and according, I'd say, to fact and experience, that God is true and faithful. And secondly, that God is true and faithful to all generations. Dyw yn ei wirionedd a'i ffyddlondeb, a hynny hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Felly heb ragor o ragarweiniad, gallwn ni ystyried yn gyntaf, Dyw yn ei wirionedd a'i ffyddlondeb. God is true and faithful. He's true and faithful in his very nature, isn't he? There's no deceit or fraudulence in the essential nature of God. That couldn't be. That could not be. Now, we, on the other hand, we as human beings, even the best of us, we can be quite deceitful and fraudulent at times. Ni'n derbyn celwydd, ni'n gwrthod y gwirionedd yn amal. What makes us as human beings untruthful and unfaithful, and therefore in our nature we're so different to God, aren't we? I'd say it's because God is not only true in his nature, but he's true to his nature as well. Nawr, i ni ddim yn wir i'n hunan. Yn amal, we're not true to ourselves, always. Twyllo ein hunain weithiau. I'm sure we can all relate to the scenario, can't we, of seemingly very good and upright people in society who, perhaps even under the pressure of certain circumstances, they've stooped so low to an action that they themselves, well, they couldn't justify. I ni'n clywed weithiau am bobl digon onest a charedig mewn bywyd yn cyflawni gweithredoedd ofnadwy, allan o gymeriad i ni'n dweud, ynddo fe? Yeah, people not being true to themselves, acting totally and utterly out of character, as the saying goes. But God is always true to himself. There are no pressures or difficulties or excruciating circumstances which could produce deceit in him. Not like us. He is what he was, and he is what he will be. The eternal I am, yr ydwyf hyn ydwyf, fel i ni'n darllen, fi'n credu yn Isaiah. There's been no change in the purpose of God. And the same way that there's no change in the promises of God either. Heb newid yn ei bwrpas nac yn ei addewidion chwaith. Now, there's not a promise made by God that is either kept or will keep
when the time comes. That's the thing. Because whatever he said, he's meant it. Now, may I stress that that doesn't mean that it's what we want to hear all the time. It doesn't mean it's what we want to experience either in life. Mae hynny'n rhywbeth hollol wahanol. Ein dymuniad ni, dyna beth ni moyn. Ein dymuniad ni, ein hagenda ni. Mae hwnna rhywbeth hollol wahanol. How many times do we promise, perhaps in life, just to please the ear of the people who are hearing it? But it'll ultimately end in disappointment. Achos, fel Sonia sy'n mae'n bwysig I danlinellu, Dyw a Iesu Grist, dyn nhw eriod wedi addo bywyd rwydd ac esmwyth I ni. Far from promising a carefree life, an easy existence, no pain, no suffering, no illness, no bereavement. Jesus said, in fact, to expect the exact opposite. Yn y byd gorthrymder a gewch. In the world you will have tribulation. Ond wrth gwrs, mae'n mynd mlaen. Pidw stopo am yna, achos mae'n mynd mlaen, mae'r adnod yn mynd yn ei flaen I ddweud, eithir cymerwch gysur. Cymerwch gysur, mi orchfygais y byd. I have overcome the world. That's God's promise. That's Jesus' promise to us in Jesus. Don't play about with God's promises. Don't say, well, I hope they might be true. That's as good as calling God and Jesus liars. They are true. A chi'n symud ymlaen at yr ail bwynt, a'r pwynt ola. Dim ond I nodi I fod yn wir, mae'n wir fel ffrind a chwmni hefyd ar hydaeth bywyd. God is also true in Jesus, and faithful, true and faithful as a friend and companion. Now, there are some people in life who we refer to them perhaps as fair weather friends. All there when the going is good. Thank goodness as well. Of course, there are friends in need as well. A friend in need is a friend indeed. It's not all bad. But, don't be too disappointed. Don't be too disappointed if a worldly friendship will fail you at times. Cyfnewidiol ydyw dynion. Chi'n cofio geiriau cyfarwydd? 4 fardd yn ei emyn. Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillion weithiau. Hwn a beri byth yn ffyddlon. Pwy fel fe? Ac bychu, ddim marc cwestiwn, nag cwestiwn yw hwnna. Yeah. As an exclamation mark after that. Pwy fel fe? Yes, God and God in Jesus are certainly true and faithful, which leads me on to my second and final point. That God is true and faithful in all generations. O genhedlaeth hyd genhedlaeth, yn wir ac yn ffyddlon. In the past, in the present, and in the future, yr un ddoi heddiw ac yn dragywydd, fel ni'n sôn am Iesu Grist. God has been true in the past. The whole of history has proved that. And the verse, it mentions, of course, from generation to generation. Now, many of you here looking at the congregation, most, if not all, you don't have to go back further than perhaps your parents and your grandparents, or even great-grandparents, if you can remember them. Those who put their trust and faith and belief in this God that we are worshipping this morning. It saw them, okay. It saw them through life. Os na ofidiau, os na gwestiynau ac amheuon yn pwyso arna ti bore yma,
Bydd y diw hwnnw, cofiwch, y diw hwnnw a brofodd yn wir ac yn ffyddlon o genhedlaeth i genhedlaeth yn y gorffennol. Mae'n ddigon i'n cynnal ni yn y presennol hefyd. Wrth gwrs ei fod e. Yes, we might think at times, like Jacob. Jacob of old, he said, all things are against me. Even Jacob, all things are against me. But if you remember last week I mentioned, dear me, all things are for us in Christ. And in conclusion, then God will be faithful. What were Jesus' words in John's Gospel? You remember his words? If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Lle rwy fi, a byddwch chwythau hefyd. Now, I'm no prophet or son of a prophet, as the verse says. But I do know this, I know this much, that God reigns. God reigns and God will accomplish his purposes. He will keep his promises and he will preserve his church on earth. A mae hynny o genhedlaeth i genhedlaeth. Bydd gwirionedd a ffyddlondeb Dyw yn para am byth. Bydd bynnag yw'n gwendidau a'n amheuon a'n cwestiynau ni. A theyrnas Crist yn aros o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Teyrnas y Dyw, na ddiflanna. Rodiau deiliaid oll yn rydd, a phan syrth o goniant anian. Harddwch hon yn fwy fydd. A hwnnw goniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd i ddyweddu ein hoedfa foreol. 539, 539. A dwi'n credu wedi ymgynghori gyda Paul ein bod yn canu 3 phennill. We'll sing 3 verses, the first, the second, and the last. And that's only because some were here at 9:30. And they do want to get home. But we'll sing the first, the second, and the last. Ai gwir a gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes. A gollodd ei waed yn llu dros un, a gyrrodd i'r groes. Rafeddol ras, pa fodd fy niw a biost farw i mi gael byw. Dim damnegdigaeth ofnaf nawr, cans Crist i mi yw'r cwbl mwy. Rwy'n byw yng Nghrist, fy mrenin mawr, am gwisg cyfiawnder dwyfol glwy, i'r orsedd af a hwylio'n hyd drwy heiddiant Crist a goron fri. 539, cynta, ail ar ola. Diolch.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.